آز لگیو بلائی جناب محمد رسول اللہ یاد پویو مدینہ منورہ مدینہ سو واقع پویتو یا اشنو وشمتی مدینہ نہ مکہ عرشو والس کرو زار پار عرشو آئلی نگو اگز ساس کنو سندر مہربان عرشو آئلی نگو اگز ساس وہ سندر مہربان نگوک اکو سندر مہربان نگوک زتو سندر مہربان عرش والی ظہر نماز ہچن قریب واتن عرش والی زساس تروس اندر کھول جو مکہ المکرم ہوگ دروان آز کھول جو اس گناہگارن مدینہ منور ہوگ دروان اشت گزار ہاو سلام پنیز دل کس قرار پنی ششمن ہندی شہجار امام اعظم محمد رسول اللہ اشتی وچھاو ابا بکر صدیق اشتی وچھون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سنس قبر مبارک مگر تاؤن چھان جو ضرورت میں مسلمان یل مدینہ واتن کیا ایام گزرن یمن مدین کن لکن کن گسن مخاطب محمد رسول اللہ مدین کے لوکو استقبال گو پوز مرحبا گو پوز ویلکم گو پوز مگر حاجات جبین مبارک شیسن جکاون زمین اس پیٹ محمد رسول اللہ کلا زمین ٹکڑا چھڑ تو میں نیو یارو کستاو ماو دبن زمین ٹکڑ گو فراہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا شامن ہن زمین یہاں شدون یتیمن ہن زمین یا رسول اللہ مگر یتیمن ہن راز التماس یمن حض گزوش اشنا ہمون کہین معوض محمد رسول اللہ دپن یہ شاید سنجبین مبارک جکاون محمد رسول اللہ اشیمس یوڑ کرن عرض یہ چھستہم دل مبارک یہ سنجبین مبارک گزارن سن زمین اس پیٹ ایسانس دن خطر تیار یا رسول اللہ نا یارو اگر یتیمن ہمو یہ تھیکت زمین خبر متینک ما ونن ظلم کرن اعوذ باللہ محمد رسول اللہ یتیمن دی معوذ جناب محمد رسول اللہ عرش والی نچنو معلوم پیر سندر کند زمین نچنو معلوم کس گو پونس دیوان کس گو رنگ دیوان کس گو چین دیوان عرش والی مجھ سے مغن چاہیے دربار دعا یمس یس حاجات سکر جس روا عرش والو یتیم گئی زمین دیوان جناب محمد رسول اللہ یہ روزہ یتھوئی تین شرع نانا ام پد گو جبین مبارک جکاون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیمت ہوسن ششتر ہوسن سیخ ہوسن باجر ہوسن کان چیز ہوسن اولیبل صحابو بنو صحابو چڑ خضر کلیوئی خضر کلن ہن مسجد کرک تعمیر چھت دتوس ٹین دتوس نہ فرش دتوس نہ مگر فرش دتوس خضر دلن ہن اما سنا نیرن چھ فجر پڑھن محمد رسول اللہ اکسات چرود پیون اما سنا سجدہ مبارک جکو منن چھ سبحان ربی الاعلی سلام پھرک سلام نماز گئی اختتام صحابن پیون نظر ان جبین مبارک حضرہ بلاڑیو محمد رسول اللہ صحابو چھپ چھو کمزور آسمان ترو رود رب کائناتن اوئی لاڑی جبین مبارک اسمیت جناب محمد رسول اللہ کمپیر کر جو گاسو چھت خضر کلین ہنز لکڑ مگر آز وسیع عریض بنامس مسجد نبوی آز
مختلف انفراسٹرکچر آز یہ ڈیولپمنٹ مسجد نبوی مگر پکنو پان ذات ذوالجلال حضرت اللہ